ngai thatu hai chibaile thlamur ni som parit inrin ni sang ni som ni chanchin thar team tu Olivia F to sing amasan chanchin langsar jul hai Manipur rengpa le Rajya Sabha member pu leisemba sanazauba in mopui Manipur Chief Minister Thlakhleng Tumin BJP Minister Pali New Delhi and Vungkla Parbung Government Higher Secondary School result 10% Mizoram learning in Nasoy Sachin pilot le athlop tu MLA hai chunga thlamur ni som ni pakhat chen action lak loading tu hin chanchin kim changlemin thlamur ni som paruk sang ni som ni khan puram sang thang infimate pherzol lal anu mei pilal lupui infimate Dr. Emmanuel Zarzo Sangwarte le Robert S. Infimate Haijun, Manipur Rengpa le Rajya Sabha member ra thangthar, Pulei Semba Sanazauba chu acheng na ina anwan mopui. Hi huna hin Rengpa le Semba Sanazauba hi khingkoi mansa pek ania, anu mei hi marpun bichi pek ani. Manipur Rengpa hin puram sang thang infimate le anu mei hi inza takin lal le lal inbika inbik puyin aho limpuya. Hi an ho limna hin pherzola in thoka tipai muk hrothleng National Highway lamlin chungchang dam health le inchuk na chungchang dam le Central Sarkara in thoka fak le don konga mason na ding project dang dang hai chipchir takin an shel tlang Rengpa le semba sanazauba chun marhai hi apile puhaya in thok anam ngai nat an ni zile athei ang anga thangpui an hum thu a shel Chun COVID-19 leya lockdown hi atop charin amasataka pherzol khunge ya zofia mipui haile in poltlanga ngun le ursun taka an harsat na tu khai ingtinam phusuk theidan lampui dap anum le an pei thu a shel sabok Manipur BJP Minister Pali Pu Dr. Radhesyam Education Minister Pu TH Biswajit Singh Works Minister P. Nemcha Kipgen Social Welfare Minister le Pu V. Hangkhan Lian Agriculture Minister Haichu Zanikhan New Delhi Ting Anvungkla Eithulang na ina shildanin BJP Minister Pali Hahi BJP National President Pu JP Nada le BJP General Secretary Pu BL Santos Hai in Mupuya Manipur Chief Minister Pu N. Biren Singh Thakdinga ngien na lekha memorandum anpek ding ni ina shil Limta ninga ni thlamur ni som paruk sang ni som ni khan BJP Minister Pali Haile BJP MLA paruk hai chu in mukhomin Manipur Chief Minister Pu Biren Singh hi thlakhleng ding ti in thu an lo suk thluk ta ani BJP Minister le BJP MLA hai chun Pu Biren Singh chunga lungoi no na in thuk tak an neya Pu Biren Singh a policy fe pui an dik no ti in anin tuma chun BJP MLA hai nekin Congress MLA BJP Hungzom Hai Adit Sakin angai tu lemel baka Sarkar rorel na asung hayan hungin rol lakti inanin tumani Manipur BJP Sarkar hi buinadang dangin asoy vel zinga inganginam BJP Sarkar hi ahungum peiding sheet antakle Kosem Higher Secondary Examination sangni somni Manipur District Wise Pass Percentage Bisnupur 84.41%, Chandel 71.91%, Churachandpur 80.85%, Imphal East 80.88%, Imphal West 88.93%, Ziribam 71.72%, Kakching 87.70%, Kamjong 33.33%, Kangpokpi 89.55%, None 95.74%, Pherzol 100%, Senapati 81.39%, Tamenglong 75.81%, Tengnopal 59%, Thoubal 94.16%, Ukhrul 83.02%. Avoy khat na dingin Parbung Government Higher Secondary School chun polsom pahni candidate pahni nein an hlotling ve
Candidate hai hi Mr. Oliver Lalin Nun, son of Ramthamung le Miss Mingthing Lim, daughter of Upa Simchung Nung an nia. An panihin second division na pass an ni. Marama in thok mani in lum ngeya polsom pani in chuk theya hi mason nakal bipoimo tak Pherzol district ti namia in chikla kanibok. Tu tane ka naupang in chuk lai hip lem thei khopa school a hlotling pe thei na chu ho tu hai kuta in ngatani. Hinga hlotling na no pui dom thei dinga school and call to headmaster Pulal Road Ralsun le staff hai. An renga thok rim na in pak a tak zet. Lotling na chang tu hai marchan chin thar chun lungrel takin ei lom puyani. Manipur COVID-19 year mun. Positive case musuk tapo sangkhat zarit. Active case zaruk somthum pasari. Damfel tapo sangkhat zakhat somruk pathum. Recovery rate 64.61%. Tuhin Manipur puting chanchin chen khat. Thamur ni som pasari sang ni som ni zani chunungdar thumle minute som nga parukhan learning 4.2 magnitude a shatin Mizoram asoi India rama learning ting Suipol National Center for Seismology thusukin ashildanin hi learning hi champhaya in thoka simthlang kilometer somthum pathuma hla nuiril kilometer soma in thuka hungin irsuk ni in ashil Zani ta learning hi thakhat sunga Mizorama voiku lir an ning na ni in ashelbok. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal chun tuilinin nasataka achim le asuk boy Kaziranga National Park chu zani khan long manginakan. CM hin Park and Call tu hain ran sadang dang hai and call na le an him na dinga an malak na thatakin na enfela. Gorakati Difalu le Murfuloni muna Forest Guard hai lekhom in big na an neibok. Assam Sarkar chun tuilin huna ransa hai himna ding munin sang ingzat amani asim chu alotling hle ani ti in Sonowal chun ashil. Assam tuilin hin district somni parit zetel asuk boya. Thlai ching na mun lin takel asuk sit bok ta a. Mi somrit lai zetin an thi phata bok ani. State in COVID-19 shipui abui pui laizing tui hung lin sin khom mi pui hai chang pui na lein ei ne ngei ding ani ti in mi pui hai le amuna hai thlamon sarkarin hi tui lin leya harsan na tu khai na satakin a chang pui ta a chang pui na kem a hai khom na shilaka an him theina dingin mai tum na khom tam tak sem suk anita ti in a shilbok Sonowal hi Agriculture Minister Atul Bora Water Resource Minister Kesaf Mahanta, MP Kamakhya Prasad le, MLA Rituparna Barua hain anzui. Rajasthan Deputy CM Sachin Pilot le atlopui Congress MLA mi somparit haichu. Thamur ni som ni pakhat chen anchung thu ing khom ngai tu ni no ni ti in Rajasthan High Court chunashil. Sachin Pilot le atlop tu MLA somparit hai ayo palai na sin tho tu chu. Senior Advocates Harit Salve le Mukul Rohat ki hayan ni. Thamur ni som ni hin Rajasthan Assembly Speaker CP Joshi Ukil Abhishek Manu Sangvi in court ma Rajasthan Congress Sarkar Tanzong in thu pelutati. Rajasthan High Court Bench Chief Justice Indrajit Mohanty le Justice Prakash Gupta Haichun Assembly Speaker CP Joshi chu Thamur ni som ni pakhat ma po chu ing khom malalo dingin an shetir. Rajasthan Assembly a Congress thui tu Mahesh Joshi in hekna apek lein. Special Operations Group SOG Rajasthan Police Haichun zirtop ni khan FIR an thelut. Hekna hin Asok Gelot Sarkar the thlak tum na leya telephone manga in big na audio tapes khom pek ani ti in Mahesh Joshi chun atar lang. Hinga Rajasthan Sarkarin buina nasatak antuk meklahin Congress chun Sachin Pilot le MLA danghai chu pangaya hungkir nok dingin kot anhong jing thu antar lang. Union Minister le BJP hautu Gajendra Singh Shekhawat Rukchun Congress ke thui Gelot Sarkar the thluk tuma Sachin Pilot le inthum hua in tuma chu anhol ni in India Today chun atar lang. Ole khang hai po kha tu ta tuma chanchin thar
ei pung le ei ngai thak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi ro